ihan hambada akhoi anisha ukesi yamna akhoi politician ma'am marakta yamna nupi oijarabsu yam active oiba aduga bhagna manipur leibiringai matamda su akhoi mafum tatana aduga delegation ma'am su unabada yam nuaiba aduga akoina ma'am unagi na che thajan bada su sasat unadam khonadana imai bin ma'am nupa nupi cross section ma'am adi ching tam haiba karimda khaidar ma'am unabi ba aduba nupi amani makse yamna Manipuri government ma'am oya marakta yamna matik chaba amani haiba iya thamjage aduga masi ngarangi akhoi interview yana hada mana haibasi akhoi governor amana mana haibse mana hanjan prime minister sir mana message thai haibase masi reveal tawri base officially reveal tawri ne haidu video prajam aina governor oiringai da prime minister da hanjan aina hai akhoi manipur se amta lakpiu manipur se yamna irang kale yam thuna loisaldrabadi pharoi haibase mana hanjan hai takpadi masina takpadi magi mathodi ma tawjarami governor haibasidi report pibani adu action haibasi chief minister logadabni prime minister logadabni magi message di just convey tawni report thabani haibadugi message ni aduga mana mo haibada magi almost governor singna thaba message se normally home minister akhoi report sum thai adubu prime minister office ta message thai haibase masidi prime minister office ta governor na message thabase sidi yam sensitive matter da hanjan response khuda ka pirak kadaba adu message amani masida predictive se basing kari gi dogo ngai haibase akhoi manipur pubadana tana prithvi pubna nga aga laiba prime minister na tubini lairi base kari gi no haibada aduga bhagna reveal tawba mana akhoi gi governor na laiba information adi head of state laiba information je akhoi prajamya da laiba information je kana de moi input je bakhan lakpani na yamna chawba dimension ama haidi government of India na irang jin lo shaning da ba ma karigumba ma leibra aduga manipur gi praja mayam se sirabasu kaipta mo lodri base base karigumba ma leibra have international hena ma yobra achouba kana no na sanabra aduga masis da tumina leiba singse karigumba moisina karigumba tumina leita di moki masigi crime da su chennai habagi ingit ama mana magi mekano se da yamna hard hitting revelation ni mana pirei base masigi se akoina yamuna every word se akoina yekpam thui aduga sumaina akhoi mana interview ma phongna pirei base masi am rare ni akhoi governor hada Jammu Kashmir ge governor birambadu mana CRPF attack toroctore mana PMO da haibada karimta torocte ka haibada bo da ke harassment tawdar khotar yam tawdar aduna mi singche again hojik le government sig against the wanga badi yam kina kariguba action lokala ka di hadu badu ki da ngang thuri sinadi mahak se achumba khadi torbage haiba kariguba ma tawbadi mali na amadi thame aduga mahna hojik development ma'am jiriba am da horiba karida toriba se masi su loin ma mana assess tawba khotpa madugi nuai taba adigi nupi anga siba ma'am do madusu hawi hai haina thabjage aduga masigi maraksa mana haining ba message ba mana khoi underlying message amana karingba prime minister la amaba natagna center thawai yorma ba adu tari jita khoi masigi iran se loisan lamba yai haina pane analyst ba yam panari se May 3rd ta thokiba thaudok se May 3rd 4th 5th yam of the hapta manunda government of India na loisan ba ngami isma yam na pane masi karigino hai matam da madu thajan kiba lanwi do maduna mayam na panabada mayam na khoi ma ta kibada kangu na 40,000 hai kangu 60,000 hai maduga army si su akoina afpa le tabata su ri government of Manipur requisition tong bata badi mu thabak to ba yai adu hojiki May 3rd se message da akoigi Assam rifle na churatam pura thingba agi saida thimka na moina thingbagi order se akoida sum taba matab da han former DG Assam rifle mana haibada magi interview da mana hai kibada Manipur government decision se moida action low se swai had tir mana haibada madu yam serious way mana haibada akoigi dair na haibada ayuktagi ngairaga leibani akoigi message ama lakadra na mating pangoina adubu requisition to bote nungdang pung nipan mapan yam thena lai aduna akoigi action tapani kaina so hai adubu nungdang pung mapan labje akoina ngotana phalum hangje nungdang pung mapan duragi moi kari tor leige aduga mi ma'am do phaba khotpa tawdra karim tawdri base masi kariba kanagumba mana akoigi si sanabra habigi role ama achouba dimension ama tholai adubu jit masigi dimension se tholai base Manipur gi praja sofa Manipur gi praja siba na ayambani akoigi haurakpa numit ki nonini dudi akoigi atopa community mi khrasi adugi matungda siba mayam sidi maiting akani sui ba ngam si maiting akani aduga hoje jiriba na thoim sisu
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯥ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯀꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ CRPFꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ victim nate moidi kaidoni terrorist moidi aduna moidi victim gi list yawba yade adu moina aduga kariuma terrorist akoina support orable je adu tadi support organization man terror organization ne aduna Churachandpurda moi tara du rally ga chattara khotara mating pangi ma'am do maduna hana terror organization lauthoga phadriba karigino na hana thabok tokum thoe ne thamjak anusha ukena prime minister da thabado maduna mana mawon da hangkanda masu khangde na hai man aji lemamgi governor na prime minister da direct report piraba asu yam che soe mi angang nupi angang soktale adigi chana tharaba leitre da akhigi hariba report che human tragedy gi mi shi bagi mi leitre bagi chaninga thara leitre bagi prithibin jada khwaidigi soaba mi lising pu na chaninga leitre ba nupi angang je hala ba adigi chakhi bada mi se hala ba adigi lo kangu da nomai kapa ba adigi angang like tambangam draba internet chu kakhala ba mioi ba amna aina rule to wala mamada asu yamna ware asu yamna nuaitre adi le khwali sokta ba adigi lambi da chatpada mi hale national highway hojik chahi ani sudore tha trai pan tha chahi ani gi maya da national highway thingjale de chatha ma makhai da mi da chatpa yadre masi gi report tha ba da pho masi concern odana lak di bese masi kari gi no ma I thanda khangden di na mana anusana ukena hayab aduna hoji akoina mana harapos di akoina draw to ba yari bisi Manipur gi praja gi waba Manipur praja na kappa Manipur gi praja si bese masi concern oide hoji phambi ba mathakta Delhi da phambi ba mi se concern oide aduga magi thamoida mi gi awaba mi gi nungai ta bese masi se mo na concern oide aduga akoi gi awaba se su akoi gi Manipur gi issue se kyamna lurage hakanda Parliament no confidence motion thagarai de Manipur issue da adu pung ama makhai ngangba matamda Manipur gi second khra ngangaga minute ama ngangaga loisalibne aduna Manipur gi issue se yar kai chwa ngangaroi record le halaroi haibagi kaino ama haidi aina pari ngai manungda black spot ama aduga amna waba mi sab lei base akoi gi history da iraroi record am ta le halaroi haibagi motive ama aduma mali masi karina mu proof to ga kan hado home ministry gi state parliamentary committee report protocol matamda Manipur incident ki matang sentence amta yaude matam du home secretary na puthokoni report to standing part ado MPs me am hang matam da moi dum hap te Manipur gi report che Manipur soi ba se officially government of India gi home ministry gi report amta yaude madura da khoi gi report se da nuai badang thagat ba ai da chieng yen kre aina adu pi khen apa badang yauba phatta yauda ba ado phatta ba khai du ai mo lo ro ai chungcha chalo no thokpa to ai dinga sagi lambi ama sangaba toles statue sangaba adig adomda adigi anoba parliament ama thamba anoba law thamba anoba aduga mi sokpa khotbagi ai praja sokpagi di ai karimta changoi ana singa takpadi akhoi parliamentar phamiba aduga prime minister na goigera home minister goigera mokoi constitution gi amgi posta moina phami je constitution law haibam chana pathaba male chana pathap tu gi matungina phami ni chana pathap tu matungina thabak taw haibani chana pathap tu gi mathabak oina tawraktabadi madu mana constitution du khongai na boy aduna ne khoi congress ki mayamna wasak lobada ari opposition ki mana wasak lob constitution paraga wasak lorei ba ari parliament ko constitution pus lebe se akhoi gi lamche dictator nate autocratic rule nate law amagi makhada constitution gi makhada thabak tawbani haibagi mayam se masi pibani habje thamjage aduna mioi ba amana wabada akhoi gi yeknabagi lanmi sibada po awana tari hangba chanaribne akhoi atopa kangbugi nuai tarba akhoi ban khoi Mahabharata yawi adigi Manipur gi thani gi lan gi maptan usawi macha masu leita ka da nuai tadana yekna badi hangba po mi asiana thodi hangba chatlu oina hang yekna ba po hangba chalibne ba pang di hedodana akhoi sidari magi hek macha masu ne leiti je head of state ase mapa macha ni adona mapa mana mama mana head of state na magi own family da adusu nupi angang tha nipanda ngaiba angang amada siba matamda karimta wahai phongtok taba tumina leihiba haibese masigi se Indian democracy da aduge Indian history da Indian parliamentary democratic history da blot ama amuba kalini I hogada chapter mo oido mali haidise thamjage aduna khwaidigi phabadi thengap ju thengna Manipur gi issue se resolve tawna phagani Manipur gi issue se resolve tawde bkhaidi
अनुशान उकेन हाइबसे रिजोल्व तौनिंग तौदनब करिमा इंटरनेशनल एंगल अमा लेब्रा हाइबसे इंटरनेशनल एंगल लेगेरा अमा लेगेरा अखोगी मसिदा सु अखोई मनपुर प्रजानी मनपुर की प्रजा सोक्पा यादे मनपुर की इमा इबेन सोक्पा यादे नुपी अंगांग सोक्पा यादे मनपुर की छात्र सोक्पा यादे मसिगी इहो मा अखोई सागलगा मनपुर कन्नब होनासी ने थमजत अखोगी कैनोसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ मनपुर से असा अखोई लोगी खना दुमाइना अखोगी असाकी सिक्योरिटी तंतब लीगल एक्शन अखोगी थबक से खरा इपाई पाखत तबरा हाइबसे आई थमजगे इहान हान होजिक खितंग मरिजे लेदे दोइनि इहान हाबदा अखोगी अखोगी तौरीबा हालैबा मयाम से इहान हाबदा मोइना नोमै सिनरेगो नोमै सिनबा कांसिदा गवर्नमेंट ऑफ मनपुर न तौबा याबसे आर्म्स एकी मखादा मोइसे फाबा याबा तौबा याबा केस लेसा तौबा अखोगी केस लेसा तौबा कांसिदा मनपुर क्राइसिस की मतुंग सिदा अखोगी वेबसाइट अमा हांगागा वांटेड लिस्ट मनपुर क्राइम तौखिबा मयाम की लिस्ट अमा गवर्नमेंट ऑफ मनपुर न अखोगी होल वर्ल्ड इंटरनेट एक्सेस लेबनिना मधु दरकार ओइरब्रा मखुदा तौखिबा क्राइम मयाम से अरे मोइगी फॉल्स एनालॉजी अदगी फॉल्स हिस्ट्री फॉल्स डिस्टोर्शन मयाम से नतबिदा अखोगी वांटेड लिस्ट अमा तौखिबा क्राइम मयाम दु उत्पा अमा मधु क्राइम दु उत्पा मतुगिना मधुदा मथंग तारकोइना मधुदा इन्वेस्टिगेशन फाइल तौबगी अमा अदुना मनी इंडिया दा हजिक लेसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से मोय तौरसे टेररिस्ट एक्टिविटी ने हाजे बता रे को टेररिस्ट एक्टिविटी से इंडिया ददी अखोगी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेल अखोगी लॉ से नतना यूएपीए नतना अतोप लॉ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लेते पोता लेते तादा लेते लेर मनी दुबु कक्सत के हजिक रिपील तौखरे अदुना हजिक सी यूएपीए से मोयदा पानतेबा मोयसे यूएपीए पादता सु आर्म्स एक्ट लई अदगी क्राइम की लॉ अदगी अनोबल लॉ से की मतुगिना ट्रीजन की अदगी लेबाक इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अदुगा प्रजा दा हातगी लॉ मैम से पालगा मोइदा करी करी तौबा यागी हाबगी लिस्ट अमा एवरीडे थोप मतम ओइरब्रा अदुगा होल वर्ल्ड से खांगन मतम ओइरब्रा हाबसे मसे आई गवर्नमेंट ऑफ मनपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अपील तौजकेबा अदगी मथंग दा खोदोंग लाइसिना टेरर हाबसी अखोई गवर्नमेंट ना मोइगी क्राइम से होली काउ अदि मखुना हजि कुकी सिंजना हातपदा मोइदा क्राइम दा अखोइना एक्शन लखत्रिसे मोइसे मसे करिगिना हाय मतमदा इंडिया की टेरर लॉ से सुम येंबियोबा टेरर लॉ यूएपीए से कंडीशन मरी दा थंबा याय अहानबदा क्राइम अमा कमिट तौदोरबा मीसिना मीसे हातोरे खंगबा होरे मोइसे टेरर ऑपरेशन लाउतोपा यायबा अदगी करिबा मोइसे प्रिपेयर तौबा होरबा हादि सामदा बॉम्ब थमना खोत अदु सुम लाउतोपा यायबा अदगी करिबा मोइना प्रमोट तौराबा मी अतैदा मी हालुसो खोलुसो अदु मसिते अखोगी क्वाक्टा दा बॉम्ब थमकी खोखिबा मसि मैम लो यावरबनि मी हातबा अदि इला या कोन कोन दा इन्वॉल्व तौर मसामा यावरबा हाइबा कंडी प्रिपरेशन सु उरबनी मसा यावसु इरबनी अदि प्लानिंग सु उरबनी दु इन्वॉल्वमेंट सु उरबनी कैटेगरी मरी मा टच तौबदा फो अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न मुसे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर तौद्रिबसे मसि अंगक पमथुई हाबसि थमजगेबा अखोइना लीगल ओइबा एक्शन अमा ngасagi security action ne ngасagi nongmai ka pokop to tawbase aduga yam tung koina chakadaba case tawgadaba mi kana kana no nongmai ka pai kana kana jo maming matha leiba ngak tane ba moi ka pai bising do alien number tha de ka pokon na te adu maming matha leima do one by one identify tawraga kari khangoi de no chahot kabal lamni moi loima mobile sena uni internet sena uni moi drone scenery achau chau technology scenery matam ham jura dc lady matuni sp lady concern aduga moi gi ngamdrab su kapai हम से मोई आसाम राइफल लेडी सीआरपीएफ लेडी बीएसएफ लेडी चंगा एरिया डोमिनेशन अदुगा महम स्पेशल ऑपरेशन तब मतलब करी मोइदो मसिगे मयाम सिने खुद हाजिर मयाम से गवर्नमेंट तब सु मानदबा प्रजाना हाइरगना सुम हेक तौबा प्रजाना इरांग होरा कांदा ए सेंटर दा हाइगे अदि अखोगी यान हाना अखोगी एमएलए मयाम उनगे काइना सुम तौबा अदि प्रजा इरांग तो कान तुबिन हेलेबा मदुदते गवर्नमेंट नासिदी कंटिन्यूइंग प्रोसेस नि सुम थबक से चथर लेगदबनी हाइबसिमा थमजगेबा अखोगी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से अतोप हजिकी कश्मीर लेरिबा अदगी ऑर्गेनाइजेशन निफु मंगा से मणिपुर की तै निपान यावी अतैदी अखोगी कुकी सिंगी अखोदा हालिबस अमता यावदेबा अदुना मोइसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन लाथोपियो हैना अखोने कैबिनेट नते लेजिस्लेटिव यामना रूलिंग पार्टी की लेजिस्लेटिव यामना हारिबदो मदुदा मसे सीरियसली का लॉक तबसे मसिस दने अखोगी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट मा यावब्रा फिंबो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट अमना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा तौगनु अचौबा प्रेशर अमा लेब्रा काइनो याम तोइना हाइबा अखोई अनुषा उकेना हाइसे मसिसु अखोइना याम किनिंगाइ ओइबा आदि मोइसे फ्री हैंड अमा थाबा फ्री हैंड थाबा बो मोइना रुपी अंगा हातपदा सुमुतो केस लखत याय ngang telangana da issue ma thok matam da national human rights commission na alu sumoto case kanam da file to sum lokhat pe yai women commissioner lokhat pe yai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯅꯤꯔꯚꯌꯥ ꯀꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯣꯜ ꯂꯣ ꯁꯤꯁꯇꯝꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯏ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯖꯨꯕꯤꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯣꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯗꯦ ꯂꯣ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯧꯗꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯧꯗꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ